Reka twongere tubasuhuze ari nako tubaha ikaze mu makuru yo muri iri joro. Na makuru yihutirwa cyane kandi amakuru yo kwizerwa. Ninde uri buze guhagarika abarwanyi ba MAA23 natwirwaneho, ninde uri buze kuza kubahagarika? Amakuru ari kwerekana ko kuri axe ya Kivu y'Amajyepfo, kuri axe ya Kivu y'Amajyaruguru, aba barwanyi ba MAA23 natwirwaneho nta muntu uri kubasha kubahagarika kugeza ubu. Amakuru ari kwerekana ko ingabo z'u Burundi FARDC wazalendo FDLR urugamba hano rwananiranye. MAA23 natwirwaneho bakomeje gucurika Ikibuga. Ubu ngubu none amakuru yo kwizerwa ari kugenda yerekana ko nyuma y'aba barwanyi ba MAA23 natwirwaneho bafatiye agace ka Mikenke. Ubu ngubu amakuru ari kwerekana ka gace ka 0.0, agace ka Rwitsankuku rwose. Utungutu nshatse navuga ko twarangije gufatwa n'abarwanyi ba MAA23 natwirwaneho. Ni gute rero abarwanyi ba MAA23 natwirwaneho ku munsi w'ejo bafata agace k'ingenzi cyane ka Mikenke? Ubu ngubu ndi kuvuga yuko Rwitsankuku na 0.0 rwose nshatse navuga ko byamajije kuba tombe. Ndaje nkwereka uko ino operation iri gukorwa muri iri joro. Ku rundi ruhande ariko ni kabarwanyi ba MAA23 muri territoire ya Masisi. Amakuru ari kwerekana ko rwose abarwanyi babuze umuntu bahagarika nyuma y'ibitero bikomeye cyane byagabwe na FARDC, Abarundi wazalendo FDLR mu bice bitandukanye nagiye nkubwira mu biganiro byatambutse. Ubu abarwanyi ba MAA23 baracyashushubikana FARDC wazalendo Abarundi FDLR. Amakuru ari kwerekana ko muri uyu mugoroba bano barwanyi bafashe ibindi bice berekeza Gatoyi, ndetse ndaje nkwereka imirwano ikomeje kugenda ivugwa mu buce butandukanye hano muri territoire ya Masisi. Izi ni resulta zo muri iri joro. MAA23 n'indura yihagarika muri Masisi kugeza ubu ngubu kugeza ubu ngubu abarwanyi bageze hehe berekeza muri Gatoyi. FARDC Abarundi wazalendo biruka bahunga General Kijingi. Ibimubayeho muri iyi mirwano yo muri territoire ya Masisi, ibi ndaje mbibabwire. General Kijingi rwose nawe ashobora kuza gukurikira umugabo witwa Mutayomba. Bihagaze gute hano? MAA23 iri gutanga isomo rikomeye rya gisirikare. Ku rundi ruhande ariko amakuru yo kwizerwa ari kugenda yerekana ibindi bitero bikomeye cyane wazalendo FARDC FDLR bagabye muri territoire ya Kalehe. Mu kiganiro cyabanje nakubwiye ko bagabye ibindi bitero bikomeye cyane muri territoire ya Kabare hafi y'ikibuga cya Kavumu. Barakubitwa basubizwa inyuma, nyamara rwose uri kubona ko bari kugerageza kugaba ibitero kuri axe nyinshi cyane zigiye zitandukanye, ariko hose bagahura n'uruva gusenya. Kuri iyi axe ya Kalehe byaba bihagaze gute? Ndaje nkwereka uko bimeze mu makuru y'imirwano. MAA23 ikomeza kugenda itanga isomo rikomeye rya gisirikare. Murumva ko ni kuri axe zitandukanye Masisi, Kalehe hano muri Kivu y'Amajyepfo, kuri axe ya za Minembwe. Aha hose n'abarwanyi ba MAA23 natwirwaneho bari kugenda bakora icyo bita mabara, ariko bafata agace ku kandi, bafata intwaro nyinshi, bafata imfungwa nyinshi rwose. Izi operation ndaje nzikwereke nkubwira ko 0.0 Rwitsankuku ibyaho bisa nkaho byarangiye. Ndaje nkwereka uko bihagaze. Turanyarukira mu yandi makuru agiye atandukanye. Intambara za politike na diplomasi zifite aho zihuriye n'iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Kugeza ubu andi makuru ari kwerekana ko mu gihugu cya Kenya ibintu naho bitorose. Kugeza ubu muri Kenya habaye iki? Kugeza ubu ndaje nkwereka ibintu biri kubera muri Kenya ntago byoroshe rwose. Muri Kenya nayo ntago ibintu byoroshe. Mu kanya rero nandi makuru ntakubwiye rwose. Turagarukana none ku rundi ruhande amakuru ari kuvugwa mu gisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi amakuru ari kwerekana ko kiri kwisuzuguza. Ni gute rero igisirikare cy'igihugu cyaba kiri kwisuzuguza? Ibi ndaje mbikwereke kuko mbifitiye amakuru yo kwizerwa n'ayandi agiye atandukanye turi buze kurebera hamwe akomeza kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo, muri aka karere k'ibiyaga bigari n'ayandi agiye atandukanye. Mbahaye ikaze rero bakunze b'inkuru mpamo TV, bakunze b'inkuru mpamo official, bakunze b'inkuru mpamo official, mbahaye ikaze muri aya makuru. Ari nako duha ikaze rwose inshuti zacu ziri muri aka karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda, mu burasirazuba bwa Kongo, Mozambique, Centrafrica, Sudani y'Amajyepfo. Tubahaye ikaze tunabasuhuza muri iri joro, tubifuriza ijoro ryiza. Ariko ntitwakwibagirwa inshuti zacu ziri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nko muri Leta ya Indiana, muri Leta ya Kansas ku mugabane w'Uburayi, muri Canada, Australia n'ahandi hagiye atandukanye ku mugabane wa Asia. Reka duhite twihuta rero duhera ku makuru y'imirongo y'urugamba. 0.0 Rwitsankuku rwose mwebwe ntacyo nkwijeje. Abarwanyi ba MAA23 natwirwano hano bari gukora icyo bita amabara bihuta cyane. Ubwo rero mbere ko tujya muri izi operation, reka manze rwose dutumikire gato Muganga Pembe. Ni umunyekongo uvuga ururimi rw'ikinyarwanda, avura mu buryo bwa gakondo akoresheje ibyatsi cyangwa se imiti ya kinyarwanda. Muganga Pembe avura iki? Avura amarozi y'ubwoko bwose. Hari amarozi bakoherereza, aya marozi y'amahuherano. Hari abantu bavuga ko bahuye n'ibibazo by'ubusazi,
gusara ukabona umuntu arasaze kubera amarozi bamwoherereje. Arabavuga ko babuze urushako, ababuze urubyaro kubera amarozi baboherereza. Ayo muganga Pembe rwose arayakoraho ibintu bigende neza. Amarozi bashobora kugutega ukayatambuka. Hari abarwaye ibidido, hari abahuye n'ibindi bibazo bikomeye byo mu buzima kubera ayo marozi batambuka. Ayo muganga Pembe nayo arayavura. Amarozi y'amategano bashobora kugutega mu byo kurya cyangwa mu byo kunywa, ayo nayo muganga Pembe arayavura. Urwaye igifu, urwaye umwijima, urwaye umutima, urwaye impyiko, urwaye imitsi, urwaye rubaga impande, urwaye umugongo, wanywe imiti ya kizungu byaranze cyangwa wagiye handi byaranze, nabwo wagana muganga Pembe akoresheje imiti ya kinyarwanda, ibyatsi akakuvura. Uyu muganga aganwa n'abantu benshi cyane, arazwi cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, arahakorera muri Goma, yaba hano za Kibumba, muri Nyiragongo, muri Masisi, za Rubaya. Ku rundi ruhande ariko akagira icyicaro muri Kivu y'Amajyepfo hariya ku kirwa cyo Kwijwi, ariko ku rundi ruhande akagira icyicaro muri Tanzania precisement hazwi nka Kigoma. Uwo ni muganga Pembe. Nimero ze nizi zikurikira ushaka kumuhamagara cyangwa kumwandikira, ndetse nimero igaragara ku rubuga rwe rwa WhatsApp ni +24389 8397033. Reka nsubiremo +24389 8397033. Wagana muganga Pembe cyane cyane ayo marozi bakoherereza naye y'amategano, ibintu bikagenda neza nkuko yabikoreye abandi bagiye batandukanye. Reka dute twihuta cyane rero n'amakuru yacu ku mirongo y'urugamba hano. Mbere ko tujya muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi, nkwere ku buryo intare za Sarambwe zikomeje kugenda zihuta cyane rwose zisatira agace ka Gatoyi. Reka tubanze duhere kuri operasiyo ikomeye cyane, operasiyo Rwitsankuku, operasiyo .0M23 natwirwaneho nyuma yo gufata agace ka Mikenke. Amakuru ari kuvuga ko agace ka Rwitsankuku, agace ka .0 bano barwanyi bari buze kugafata kereka nihagira igihinduka, ariko ku makuru ngiye kukwereka ndaje nkwereka uko bihagaze. N'amakuru agaragaza ko uyu munsi abarwanyi ba M23 natwirwaneho bakomeje kurwana bihuta cyane, ndetse bahita bagera mu marembo ya Rwitsankuku. Amakuru yari ari kuvuga yuko twirwaneho na M23 bamashije kugera mu marembo neza y'agace ka Rwitsankuku. Hano hari imisozi rero igirangamiye kano gace ka Rwitsankuku, hari umusozi w'ingenzi cyane. Uyu musozi abarwanyi ba M23 natwirwaneho bari kurwaniraho batangiye no kuwufata igice kimwe. FARDC Wazalenda, Abarundi, FDLR birukanka batakaza uwo musozi. Bivuze ngo uyu musozi kugeza ubwo twazaga muri studio M23 natwirwaneho bari bamaje kuwufata igice kimwe. Ibi bisobanuye ko rero ari umusozi neza urangamiye centre cyangwa se agace ka Rwitsankuku. Bisobanuye ko M23 natwirwaneho bamashije kugera mu marembo ya Rwitsankuku, kandi amakuru yo kwizerwa aragaragaza ko igisirikare cya Kongo na FARDC Wazalenda Barundi batagifite ubushobozi bwo kurwana. Kuziye mpamvu rero hano tureta tujya no muri .0. Amakuru yo kwizerwa ari kwerekana ko ingabo z'u Burundi na FARDC batangiye guhungisha intwaro zabo. Iza ntwaro zabo zikomeza ziri .0, bwa bubiko bw'amadrone, za artillerie zari ziri .0 mu misozi irangamiye .0, za ntwaro zose zikomeza ziri .0. Amakuru ari kuvuga ko guhera mu masaha y'umugoroba, guhera mu masaha ya saa 6 kuzamura yo n'amasaha y'umugoroba, amakuru ari kuvuga ko Abarundi FARDC izi ntwaro bari kuzihungisha bazishyira mu bikamyo binini cyane bazerekeza hitwa Baraka. Ni gute rero FARDC n'Abarundi Wazalendo baba bafite gahunda yo kurinda .0 na Rwitsankuku, bakaba batangiye guhungisha intwaro bazikura .0 bazerekeza Baraka? Aya ni amakuru yo kwizerwa, ubwo nabo bari kubona ko ibintu bitari bukunde. M23 rero ubona ko yaraye mu marembo cyangwa se iraye mu marembo ya Rwitsankuku. M23 natwirwaneho amakuru ari kuvuga ko bashobora gukomeza bagahita binjira no mu gace ka Rwitsankuku cyangwa se centre ya Rwitsankuku, ndetse gufata Rwitsankuku bisobanuye ko .0 ibyayo biraba birangiye. Kandi nakubwiye ko FARDC n'Abarundi ubwabo bari .0 bari guhungisha intwaro. Ubwo urumva niba bari guhungisha intwaro bafite gahunda yo kurinda Rwitsankuku, bafite gahunda yo kurinda .0. Icyo ni ikibazo nawe wagakwiye kuba wibaza. Gusa umenye ko M23 natwirwaneho rwose Rwitsankuku bari kuyireba imbere yabo neza cyane, wa musozi w'ingenzi cyane urangamiye Rwitsankuku. Bano barwanyi batwirwaneho na M23 twavuga ko bamaje kuwufata ku kigero cya 60%. Ubwo Rwitsankuku ibyayo bikaba birarangiye, .0 ibyayo bikaba birarangiye. Nkubwira ko bakomeje guhungisha ni intwaro. Reka manze nkugezeho aya makuru ari guturuka Iminembwe mu baturage b'Iminembwe banyoherereje hano. Urahita wumva nawe uko bihagaze kuri .0 ndetse na Rwitsankuku. Operasiyo yitwa Siko Bizahora ni nako byagenze. Ubahetsi isezerano cyangwa se abahetsi isezerano bakomeje gukubita umwanzi. Aba na Abarundi FARDC Wazalendo FDLR nibo bari gukubitwa, nibo uyu nguyu ari kwita umwanzi. Abahetsi isezerano rero bakaba ari twirwaneho na M23 muri operasiyo yiswe Siko Bizahora. Abahetsi isezerano bakomeje gukubita umwanzi kugeza aya masaha.
saha umwanzi wari Mikenke ariwe FARDC umurundi FDLR n'imbonera kure na Wazalendo ubu abasore batwirwaneho na M23 bari kwirwanaho bamugejeje ahitwa mu Ngoma no muri Rwitsankuku kandi operasiyo irakomeje hadi Fizi na Baraka. Haya ni amakuru rwose ndi gukura iminembwe mu baturage bari iminembwe murabyumva ati rwose operasiyo siko bizahora irakomeje. Ubu ngubu abahetse isezerano aribo twirwaneho na M23 bagejeje FARDC Abarundi ahitwa mu Ngoma no muri Rwitsankuku rero twirwaneho na M23 ubu nshatse navuga ko bamajije kuyigeramo kandi n'aya makuru ndi gukura iminembwe nikakomeza kugenda abyerekana. Kurundi ruhande ariko tukiri mwaya makuru y'imirwano hano kuri axe ya Minembwe na makuru agaragaza ko igisirikare cya Kongo Wazalendo FDLR n'abacancuro bagerageje gushaka guca muri humye M23 natwirwaneho bagaba igitero gikomeye ahitwa Biraro mbiri ariko imirwano itamaze isaha n'igice abarwanyi ba M23 natwirwaneho bahita bagisubiza inyuma. Niko bihagaze kuri iyi axe. Reka duhite dukomeza gatoya tubanze tujye muri Kivu y'Amajyaruguru muri territoire ya Masisi. Hano naho sinzi umuntu uri buze guhagarika abarwanyi ba M23 muri territoire ya Masisi n'induri buze kuza kubahagarika. Kugeza ubu ngubu amakuru ari kwerekana ko kuri axe ya Gasenyi aba barwanyi ba M23 bakomeje gushushubikana Wazalendo bayobowe na General Kijingi. Hano harimo n'Abarundi na FARDC na Wazalendo. Hano rero amakuru akerekana ko guhera ku isaha ya saa sita kuri axe ya Gasenyi aba barwanyi ba M23 bashushubikanye FARDC Abarundi Wazalendo na FDLR barabajyana babageza hitwa Karoba babarenza Karoba ndetse babarenza Karoba hano ni hirya hitwa Muhayirwa. Hirya hitwa Muhayirwa niho M23 yabarengeje. Ubu amakuru akavuga ko M23 ikomeje kubashushubikana ibajyana hitwa za Katoyi. Murumva ko yanabarengeje hitwa Gasenyi rwose yanabarengeje hitwa Karoba hirya ya Muhayirwa. Hano M23 amakuru ari kunyereka ko muri aya masaha y'umugoroba yamajije kuharenga. Nika amakuru yo kwizerwa akomeje kugenda abyerekana. Amakuru ari kwerekana ko Wazalendo bayoboye na General Kijingi bano bahuye n'uruva gusenya kuko batakaje abandi basirikare benshi, batakaje izindi ntwaro nyinshi, ndetse amakuru akavuga ko Wazalendo hano rwose bari gukubita gatoki ku kandi ati ibyo tuboneye hano kuri axe ya Kasenyi by'intare za Sarambwe zidukoreye ntago ari ibintu rwose byahangaha muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hataba abarwanyi bazanye izihe strategy M23 rero bari batangiye kongera kuyisubiza inyuma bashaka kwerekeza Rubaya. Ubiri kubakubita nk'izakabwana nyuma yaho yazanye izindi ramforo kuri axe ya Gasenyi. Niko bihagaze. Ku rundi ruhande kuri axe ya Ngungu hari za Gasake M23 yamaje kuhabarenza kare. Nika amakuru akomeje kugenda abyerekana. Nubwo bimeze gutya ariko andi makuru arakomeza kugenda yerekana ko mu guhera mu gitondo ahitwa Gasovu werekeza za Remeka imirwano yari komeye cyane kuko Wazalendo FARDC FDLR bagabye ibitero hano Gasovu mu birindiro bya M23 babasha no kwinjira muri Gasovu. Nyamara kugeza ubu amakuru ari kwerekana ko M23 yamaje kubakura muri Gasovu ndetse byaje kugera ku isaha ya saa sita z'amanywa M23 yamaje kubakura hano za Gasovu. Nika amakuru akomeje kugenda abyerekana. Ku rundi ruhande ariko tugarutse gato mu bice bya za Minembwe amakuru ari kwerekana muri ya mirwano yabaye hano Mikenge n'indi komeje. Kugeza ubu Abarundi na FARDC na Wazalendo cyangwa se dufata abasirikare ba FARDC n'Abarundi gusa bagera kuri 70 nibo bamaje kugwa muri iyi mirwano. Niko bihagaze niko biteye. Ku rundi ruhande ariko twerekeza hitwa muri Kalehe muri territoire ya Kalehe nyuma y'ibitero bikomeye cyane Wazalendo FARDC FDLR baturutse mu ishyamba rya Biega bagabye hano rwose hano muri territoire ya Kabare hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ayo makuru nayakugejejeho mu kiganiro kibanza. Amakuru ari kwerekana ko FARDC Wazalendo na FDLR n'ubundi baturutse mu mashyamba ya Biega bagize gutya bagaba ibindi bitero mu gace ka Kadasomwa no mu gace ka Rumbishi. Bari kuvuga ati ubwo M23 twayatatse muri territoire ya Masisi tukaba twumvira no kurwana muri Sud Kivu. Burya kurwanira ku mafuro wagiye atandukanye aba barwanyi bishobora kuza kubagora. Reka tubagabaho n'ikindi gitero ahitwa Kadasomwa na Rumbishi. Nyamara amakuru ari kwerekana ko imirwano itamaze n'amasaha abiri. M23 ubona ko nayo yashize imbaraga muri territoire ya Kalehe. Kubwizo mpamvu abari bagabye igitero Kadasomwa abani Wazalendo FARDC FDLR baturuka mu mashyamba ya Biega kuri axe ya Bunyakiri bakubiswe basubizwa inyuma. N'abari bagabye ibitero hano Rumbishi naho basubizwa inyuma. Nujya kwitegereza uyu munsi tentative zose z'igisirikare cya Kongo Abarundi FARDC Wazalendo kuri axe zitandukanye y'abakivu y'amajyepfo n'amajyaruguru, tentative zose cyangwa se uko bagerageje kugaba ibitero ntago uyu munsi wabahiriye rwose bakubiswe kuri axe zigiye zitandukanye. Nika amakuru ari kugenda abyerekana.
Kenya amakuru ari kwerekana ko Kenya iri mu mvururu nyuma y'amasezerano ya Ebola hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Kenya. Polisi yifashishije tears gas cyangwa se byabyuka bihumanya, ubucuruzi burahagarara ahitwa Nanyuki. Reka rero ngusomere inkuru ntacyo nongeyeho nta nicyo ngabanyije ku makuru turi gukura mu binyamakuru byo muri Kenya. Amakuru yo kwizerwa ari kwerekana ko umwuka wa politike n'imibereho rusange urakomeje kuba mubi cyangwa se ukomeje kuba mubi mu bice bimwe na bimwe bya Kenya nyuma y'imyigaragambyo ikomeye y'abaturage barimo kwamagana amasezerano y'igihugu cyabo cyagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajyanye no kubaka ikigo cyihariye kizajya kivurirwamo cyangwa se kizajya cyubakwa ikigo cyihariye kizajya kivurirwamo cyangwa se kigashyirwamo abanyamerika barwaye indwara ya Ebola cyangwa se bakekwaho kuyandura. Aba banyakenya bari kuvuga ati se ni gute Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo kigo mugiye kucyubaka muri Kenya kugira ngo abanyamerika banduye Ebola ariho muzajya mubashira, kuki mutajya kucyubaka iwanyu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba ariho mujye mubajyana? Abanyakenya ntago bari kubyumva. Amakuru aturuka mu gace ka Nanyuki, kamwe mu duce twibasiwe n'iyi myigaragambyo, agaragaza ko abaturage benshi bazindukiye mu mihanda bagaragaza kutishimira ayo masezerano bavuga ko ashobora guteza ibibazo by'ubuzima n'umutekano mu gihugu cyabo. Mu rwego rwo guhangana n'iyi myigaragambyo, inzego za polisi zinjiye mu bikorwa byo kuyihagarika, aho zakoresheje ibisasu biryana mu maso tears gas mu gutatanya abaturage bari bateraniye mu mihanda. Abigaragambya bahise basakara mu bice bitandukanye nyuma y'iyo myanzuro yafashwe n'inzego z'umutekano. Nk'uko amakuru yatanzwe n'umunyamakuru ukorera mu gihugu cya Kenya bigaragaza, uyu bamwita Fidel. Abigaragambya bamajije gutatanywa n'abapolisi, ariko ibikorwa byinshi by'ubucuruzi byahise bihagarara. Amaduka menshi yarafunzwe cyangwa se yafunzwe, amasoko amwe namwe arahagarikwa, ndetse n'ibindi bikorwa by'ubukungu ntibyabashije gukomeza gukora nk'uko byari bisanzwe kubera iyi myigaragambyo ikomeye, aho abanyakenya bari bahanganye n'izi nzego z'umutekano. Abaturage benshi bagaragaza ko bafite impungenge ku ngaruka zishobora guterwa n'igikorwa cy'icyo kigo cy'abanyamerika bashaka gushinga muri Kenya, bavuga ko hakenewe ibisobanuro birambuye ku masezerano yashyizweho hagati ya Kenya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari abavuga ko igihugu cyabo kitagomba kwemera ibikorwa bishobora guteza impungenge ku buzima bw'abaturage cyangwa se ku mutekano rusange, mu gihe abandi basaba ko habaho ibiganiro byimbitse mbere yo gushyira mu bikorwa umushinga nk'uwo nguwo. Kugeza ubu ubuyobozi bwa Kenya ntiburatangaza niba bugiye gusubiramo cyangwa se gusobanura birambuye ibikubiye muri ayo masezerano. Icyakora ibikorwa by'imyigaragambyo bikomeje gukurikiranwa hafi n'inzego z'umutekano mu rwego rwo kwirinda ko byakomeza gukwirakwira no mu duce tundi dutandukanye tw'igihugu cya Kenya. Ababikurikiranira hafi bavuga ko niba abaturage bakomeje kutanyurwa n'ibisobanuro bahabwa kuri uwo mushinga, imyigaragambyo ishobora gukomeza cyangwa ikaguka ikagera no mu yindi miji ya Kenya, ibintu bishobora kugira ingaruka ku mutekano ndetse no mu bukungu bw'iki gihugu cya Kenya. Kugeza ubu agace ka Nanyuki karacyari mu duce dukurikiranwa cyane n'inzego z'umutekano, mu gihe amaduka n'ibindi bikorwa byinshi bikomeje gufungwa bitewe n'ingaruka z'iyo myigaragambyo. Niko amakuru akomeje kugenda byerekana. Murumva ko muri Kenya ibintu bitoroshe. Mbere yuko twihuta cyane rero dusoza n'aya makuru, reka tugaruke gato ku mirongo y'urugamba hano muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Plaine de Ruzizi ibintu bishobora kuza gukomera. Ejo nakubwiye ko FARDC iri kuzana ibitwari bishinga Ruvungi rebana na Gatogota abarwanyi ba MAA23 bafungiye. Ubu noneho amakuru yo kwizerwa ari kwerekana ko igisirikare cya Congo FARDC kiri kongera abandi basirikare benshi cyane, harimo n'abakomando bo muri Hibu Special Force. Umugambi rero nta wundi twamaje kumenya ngo kugaba ibitero kuri Gatogota hariya abarwanyi ba MAA23 bafungiye, nyamara ibi bishobora kuza kubakoraho bakaza gushidukana turiya duce twa Ruvungi, uduce twa Bwegera, uduce twa Mutarure, uduce twa Rubirizi, uduce twa Nyakabere cya Nkunda, Sange, Kabunambo ya mbere, Kabunambo ya kabiri, agace ka Biliba, agace ka Runingu, agace ka Kiliba, agace ka Kala n'umujyi wa Uvira. Igihe cyose babigerageza, ndakubwiza ukuri ku makuru dufite hano, bashobora kuzakubitwa ibyo bice byo muri Plaine de Ruzizi bakongera bakabyamburwa, n'umujyi wa Uvira ukaba wakongera gufatwa. Gusa FARDC
ishatse yareka gukora ikosa ryo gutega uri kugaba ibitero kuri M23 gatogota, ariko nubwo mvuga ngo ishatse yareka gukora iryo kosa, amakuru ari kwerekana ko imyitegurire arimbanyije kuko bakomeje kongera abasirikare n'ibitwaro hari ya Ruvungi, nta kindi bagamije no kugaba ibitera hitwa gatogota. Reka amakuru tube tuyasoreje hano, mugira ijoro ryiza, murara haryana, murota Imana, bakunzi b'inkuru mpamo official umuherere mu bice bitandukanye bigize iyi si. Nturangiza aya makuru udakoze like, nkubwira ko bituma Google idukorera recommendation aya makuru yacakagera ku bantu benshi bashoboka. Ukore kandi subscribe niba utarayikora. Hari abantu bari kunsaba kujya muri groupe buriya ku rubuga rwacu rwa inkuru mpamo official, nureba gato munsi yahanditse views hari nimero yanje ya telefone, ariko munsi ya nimero ya telefone urahabona link ya WhatsApp. Ushaka kwinjira muri groupe kanda kuri iyo link ya WhatsApp, aho ngaho nkurangiye nje mitano mbona recommendation cyangwa se notification nkahita nkwemeza ukinjira muri groupe. Murakoze cyane rero, murara haryana ijoro ryiza, Uwiteka akomeze kubarinda. Na hejo rwose tubageza andi makuru avuga ku mirongo y'urugamba, itegurwa ry'imirwano, intambara za politike zivugwa muri aka karere k'ibiyaga bigari n'ahandi hagiye hatandukanye hari amakuru y'ingenzi.